Memiliya pong 12 alagad ding Ginoo, sinabi do rin lagyuda kay katamo. At sabi na ng Ebanghelyo, kaya benano pong tinipa kem bundok. Kem pong English, sabi na po, when you name somebody or something, it means you own it. Naming is owning. Wapin naman po, potangkot nanda ka, nanyan laging anak mo. Ay, lagyo na kanina. Ito po kasi, pawaga, ako may lagyo. Halimbawa po, kem parokya, ating ke pong pasawaya aso, lagyo na po July. Potang kaya po ni makatula, mong, ot July, ya lagyo, may bayit yan July, ali, September, May, yung ako po. Ot kalawot na, ot May may bayit, pero July yung pepalagyo mo. So, mag-explain ka. Bibiyaming ka paliwanag. Kasi niyang daya pa datang kay kami yan, excited na rin kaya be kung ako. Mag-research kami. Yung palang July, yung spiritual meaning na joy. Sabi ko, uning tulaya kay kami, na-announce mo yan, July. Nga po karala. It adds sense if you know how to define or explain nung nino at nano ing meto nga bage na pepalagwan mo ay dininan mo lagyo ngarapin po. Kalambawa po, dining may basa tamong Ebanghelyo. Actually po, this is a shorter version. Uling minsan, dingaliwa po, Mateo o talapan ng Elbuis. Iwan ang po'y Santiago o anak ng tutuglong dopo. Ewari Alfeo, but sasabihan dala po that the father and Kenny po, dire-diretso lapin eh. Pero karengaliwan text, they defined who these people are, nanganapin po. Kasi when you name somebody, talimbawa po din definitely, bala mo sabihan ng Ginoo, kayo, yung panakong apostol. At andanan ko po niyang bayo-bayong pari, may tiyempo po kining AIPP 3 po yata, FIT3, kiniking seminaryo, kaya riyari na po ng pinatubo. Tinipo nung nga pong setu, nakipo kadakal, ibang din laiko. At na pong ulit-ulitan nasasabihan. Let us own it. Now that we have named this pastoral plan, let us own it. Palang pakatimid-timid de po. Isto kasing dininan mo yung lagyo. You have to owe it. At sabihan mo, kakuya yan. At potangke kakaya yan, buri na sabihan, dinan ming kabaldugan, dinan ming importansya, kimbye mo, wari niya po, nabala mo para keka, iya mo basta-basta. When you name somebody or something, harapin po, and owing it, dapat atin niya pong sense, tinyang kabaldugan. Kapatalastas po, tutuya po hindi. Bisan may minyag ko po, in lagyo na ning anak, spelling na po ning lagyo ning anak, ikayo na po mag-pronounce. XYLLENA. Nga nga po basa kayo, nanuweni, nga ko po kayo ning mikiman XYLLENA. Pronunciation na po, Selena. Warim spelling tamo kay Selena is CE. Nga ako po mayan. Pero ngayon sabi dapin po, masyado talang westernize, sampong mo modern. I remember, kapilang pa mo, may ngumpil kami po kayang parokya. Ngayon pa mo month of August 22. Babasa nga pong dong deng lagyo daring anak. Wapin naman po, kasakit panalukyan deng aliwarang agyo. After na po nita, mig-remind ya, karing parents, and I think it's a good reminder for all of us. Pota mong mami kakayo kanong lagyo ka rin kay kayong anak. Make it sure they are Christian names. Christian names. Either they came from the gospel, the Old Testament, or dini pong kaya katamong santo nga na. Because we are Christians nga na. What is XYLLENE? Ngarapin po, is it a Christian name or a modern name, corrupted name for the name Selena? Ngarapin po. Sabi na po, because we are baptized as Christians, therefore, our name must follow the Christian tradition. Hanapin po. Wapin, tutunapin naman po ito, nabalo mo kayong sarili mo, anak na kaning Diyos, na nang minsan, detan lagyuta mo, nala makanita ka tono anting metong Kristyano, uling kakaiba na ladatam.
At putang kay makatula palagyu tala pakareng aliwa. And what is the point? Puputang na tamo keng gospel tamo. Puta po ating kayong owing something. Keng kayong biye. Wari, pagsadyan tayo, pigugunaman tayo, pangadyan tayo. Wari, uling balo mo keng sarili mo, istong in-identify mo ito, linagyuan mo ito, at inaku mo itang kanakuya, buri ng sabyan po, at inyang kabaldugan. At iniinggewanan ng ginuke katamo kay maipabalita. Before picking, mamili ang labing adwa, talagang gewana, peka pangadina pa. Bangka nito itang pamamili, no? Ating kabaldugan. Ating pamamili, no? Itanang po siguro sa sabyan, sure ball ya. Sitimurin pinalpak ka ready. Pero akit tamo keng sarita mo, through the prayer, there is the guidance. At balo tamon, dyan din yung palpakarini, they are good reminders for us keng the kind of life na buri na ning ginuatin tamo. Buri na ning ginu maging panugali tamo. Sabi po, any decision we make is like naming it. At naming it is owning it. And before you can owe it, ngarapin po, pray over it. Baka nito sabihan mo, nandiyan pang pinalpak, andyan pang emakay masanting imeging resulta para keka, there is the learning experience. Not the bitter experience, but a learning experience kaya katamo. Na sabi tamo kaya sarili tamo, next time, dapat mas midinan panahon, mas midinan pamigunam, mas midinan kabaldugan. Ini po yung akakit kong panagdat ng maya pabalita kaya katamo. Naming is owning. And when I own, I can tell myself, kakuya. At potang kakuya, penga dyan ke. Big decisionan ke, pigo naman ke.